Sehingga untuk mengetahui tidak mas presidennya kekuatan ada kemudian kalian jangan yang santai lah sama lo mana di dalam tangan Long Kongres Komite Eksekutif Berkongkara kita sama itu loh. Lapen abangke, jam supir nang abangke. Phaison Inghi, Vice President Sojeng Mondol Kongres Committee. Phaison Inghi. Oh, alang li non bang bom loh. Kasi alang li loh Phaison Inghi loh Sojeng Mondol Kongres Committee loh Vice President. Tolong lipat juru parti lo. Nanti lesopi dan supinang lah bangke. Kukil Sing Terong, Vice President Sojeng Mondol Kongres Committee. Alang lita rodang dulu bangke. Cepat-cepat pantun di lo. Lapan alang lipat itu Archopon lo na. Kukil Sing Terong, Vice President Sojeng Mondol Kongres Committee. Lesopi bangke Bidat Terong. Lata Vice President Sojeng Mondol Kongres Committee Bidat Terong. Oh, lah hello Bidat Terong, Sojeng Mondol Kongres Committee lo. Vice President lo. Nasi Kongres penang cetong don. Asongya do fan pacini pon jali sini lo nang letang kata yang kita pacini pon lo. Non to thula bang ya lagi. Amreng pen. Itu menang cetong don do lah sekarang sini pacini pon mereka hai Vikram Terong ex Secretary. Amreng konstituensi Vikram Terong, lalu cetong dun, lalu kata cuma copononan, lalu cetong dun hekpok. Lalu pendam supi lunak lah bagi. Amreng konstituensi penthak-thak, lalu lalu cetong dun injir bagi ini tu. Rosmi terang pi Amreng konstituensi long women president. Rosmi terang pi, alang li hello, Rosmi terang pi Amreng women wing secretary. Lapen alang li. Jilpi lo Amreng along kam ke klaim kacipi do ka bang thak lake Rupna Teron pi assistant secretary Amreng women wing along alang li ta cipaci ni fan hijuni lo alang li halo Rupna Teron pi lasino na bangke Amreng ang jil dong pan paci ni ka tapi bangke Sojeng constituency long ta women along ke klaim kacipi do ang jil dong do asalang li pandar ang to pandar ni